क्या भेज बाबु मामुलाई पनि पठाउ न आमालाई मामुलाई
बालाजुतिर हजुर हुन्छ हुन्छ यताबाट फ्री भएपछि ओम बसो पवित्रमसि शतधारं बसो पवित्रमसि शतधारं भवदेवस्मा सविता पुनातु बसो पवित्रेण शतधारेण सुखकामदुक्षः अलिकति हातमा थापेर शिरमा लगाउनु अलिकति ओम बसो पवित्रमसि शतधारं बसो पवित्रमसि सहस्रधारं भवदेवस्मा सविता पुनातु बसो पवित्रेण पुनातु शतधारेण पोखरीमा छ के गर्नु पर्यो अब अगरबत्ती र बाँचेको धुप सबै त्यही पोखा होइन छ केटामा ल्याउनु भने दही के भयो त्यहाँ तलै जाउँ अब आमाको काम सकियो त्यहाँ के ल्याउनु पर्छ आमा त्यहाँबाट तर चाहिँ अब के लानु पर्ला र मलाई थाहा अहिले त्यो तल पठाउनु भन्नुभएको लगाइ तल गाड्न त हजुर तर अघि नै पण्डितजीले गरेर लानुपर्छ पोखमा लानुपर्छ त्यो किताब तल हजुर तल सिधा पठाइदिनु पर्छ है हजुरलाई मामहरूको हजुरबाको नाम थाहा छैन हजुरबाको नाम चाहियो अब यो सुरु गर्ने जीवन खोजिराख्नु एउटा चक्ला ल्याइदिएर त मलाई त्यो चक्ला उतै छ त यसैलाई घुमाउँ क्या के चक्ला मलिलाई मर्दा त दाम भयो फेरि मात्र टिप्नु पर्दा के अहिले तिम्रो हजुरबाबु हजुरआमा नाम मार्नु नभए देवका आमा हजुरबाबु सबै
हजुरको बुवाको नाम मेरो बुवाको नाम मुक्ति प्रसाद हजुरका बेलाम्बर अनि हजुरको नाम कमलकान्त मित्र कुमारी आमा आमाको नाम मित्र कुमारी रुक्मिणी भवानी होइन माथि नै हो। अनि त्यसपछि माथि बुढा हजुरआमाको नाम के हो? कमलकान्त भन्छ? दाजु चाँदो बस्नु राखेको चिन्तामणिको श्रीमती देवका अनि हजुर चिन्तामणिको बुवाको नाम थाहा छ के छ हो चारवटा रोटी 5वटा दियो साइड गरेर 5वटा रोटी र 5वटा फल पिस हो 5वटा फल मलाई शङ्का लागेको माथि पनि खिच्यो अलिअलि यहाँको त माथिको के त्यो माथिको बैठक पनि थियो बाबा सुन्ने त्यही पवित्रेतो वैष्णव्यो सवितुर्वाः प्रसवोत्पन्नामित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः पश्यति पवित्रपदे पवित्रपो
वयं देवा देवा हेदनं देवा ससत्रिना वयं निर्मा तस्मादेन सो विश्वान् चत्वरो वशः यदि देवा यदि न क्रमेणा क्वचिदग्निमा वयं वायुर्मा तस्मादेन सो विश्वान् चत्वरो वशः यदि जाग्रदति स्वप्नेन क्वचिदग्निमा वयं सूर्यो मा तस्मादेन सो विश्वान् चत्वरो वशः तीनटा कुशका टुक्राहरू जलसेचन गरौँ ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचि ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुनातो पुण्डरीकाक्षः उसले आफ्नो आसन बिताको यसो पृथ्वीलाई पूजा गर्नु ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता लोकधारे मां नित्यं पवित्रं पुरुषासनम् आधार शक्त्यै नमः कमलासनाय नमः पृथिव्यै नमः धरायै नमः सुराय सस्वन् अपसर्वं त्वयि भूतानि भूता भूमिनाश्रिताय भूता विघ्नकर्तास्ते सद्गुशिवागया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे हरि ओम तत्सदोम तत्सदोम तत्सद विष्णुर्विष्णुः पूर्वोक्त संकल्प सिद्धिरस्तु कौटिल्य पुत्र कौटिल्यवासिष्ठ मैत्रा मनोइति प्रवरः सुन्दरै वेदान्तर्गत माध्यमिना वादपनि सर्गाध्यायी नीलराशि चन्द्रकान्त शर्मा हम मनोरे चन्द्रकान्त शर्मा हम मम सपरिवारो हम मम कौशिक पुत्रामाति पितामही प्रपितामहीनां कुमारी भवानी कन्या देवीनां नासिमुखिनां तथा कौशिकपुत्राणां पितृपितामह प्रपितामहानां मुक्तिप्रसादादिनां परा कमलकान्तां शर्मणां नान्दिमुखानां तथा धृतकौशिकपुत्राणां मातामह प्रमातामह वृत्तप्रमातामहानां चिन्तामणि तथा यथा शर्मणां पुरुषपत्निकानां नान्दिमुखानां वसुसत्यसंज्ञक विश्वदेवपूर्वकाणां विशेषतः मम पौत्रस्य सिंहराशि मीनप्रसादनाम्ना कुमारस्य चुडोपनयन वेदारम्भ समावर्तनाख्य कर्माङ्गतया अभ्युदयश्राद्धं यदि द्रव्यैः अहं करिष्ये सबै रीतिले हात जोडा ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महारिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्य पितृभ्यश्च महारिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः देवताभ्य पितृभ्यश्च महारिभ्य एव च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः पुस्लिउ एउटा भयो यसो त्यसमा चोपौँ त्यो जौतिलमा चोपौँ पुस्ता हो ओम अग्निख्वाताः पितृगणाः प्राच्यं रक्षन्तु मेति सम्मापातारा सुरा रक्षा कुशिवेति गतः यसो पूर्वतिर छ फेरि नि ओम तदा परिखतः पान्तु यं मे पितरस्थिता उमा पाता सुरा रक्षा कुशिवेति गतः इति ओम प्रतीचे राज्य पास्तु मन्ता उमा पाता सुरा रक्षा कुशिवेति गतः पश्चिमतिर छ ओम माता सुरा रक्षा कुशिवेति गतः इति उत्तरस्यान्ततिर छोडो ओम द्वा फेरि ओम सर्वतश्चाधिपत्येषां यमो रक्षं करोतु मे त्वमग्ने द्युविस्तोमासु सुदक्षिणास्तोभ्यस्तोमा वनस्पति त्वं वनिभ्यस्तौ फलिमौफलिभ्यस्तोड्रीडान्तरिपति जाय सचिने सुषि एउटा क्वेसन
अद्यः पूर्वोक्तः सङ्कल्पः सिद्धिरास्तु कौशिका पुत्राणां मातृपितामही पितामही कुमारी रुक्मिणी भवानी गंगा देवीनां नान्दिमुखीनाम् अभिदैवश्राद्धे इदम् आसनानि युष्मभ्यां नमः अद्यः कौशिका पुत्राणां पितामहानां मुख्यप्रसादादिताम्बरं कमलकान्त सर्वनाम अभिदैवश्राद्धम् इदम् इमानि आसनानि युष्मभ्यां नमः कौशिका पुत्राणां मातामह प्रमातामह पितृप्रमातामहानां चिन्तामणि तथा यथा सर्वनां अभिषेकश्राद्धे इदम् आसनं इमानि आसनानि युष्मभ्यां नमः विश्वदेव पूर्वकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः त्यसपछिबाट अब हजुरले चाहिँ पुष्कर गर्ने तिनवटा अद्यः पूर्वोक्तः सङ्कल्प सिद्धिरस्तु कौशिका गोत्राणां मातृपितामही प्रपितामहीनां मित्रकुमारी रुक्मिणी भवानी गंगा देवीनां नान्दिमुखीनां तथा कौशिका गोत्राणां पितृपितामह प्रपितामहानां मुक्तिप्रसाद लीलाम्बर कमलकान्त सर्वनां नान्दिमुखानां तथा घृतकौशिका गोत्राणां मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहानां महानां चिन्तामणि तथा यथा सर्वनां सपत्निकानां नान्दिमुखानां श्राद्धसम्बन्धिनो वसु सत्य संज्ञक विश्वे देवा यतानि अर्चनानि अर्चनविधौ गन्ध पुष्पाक्षत धूप दीप नैवेद्य ताम्बूलैक्यो पवित्र वस्त्राणि वो नमः अद्यः पूर्वोक्तः सङ्कल्पः सिद्धिरस्तु कौशिका पुत्र मातृपितामही प्रपितामह्या मह्या मित्रकुमारी रुक्मिणी भवानी गंगा देव्या नान्दिमुख्या आदिदैवश्राद्धे तानि अर्चनविधौ गन्धपुष्पाक्षत धूपादीप नैवेद्य ताम्बूलैक्यो पवित्र गव्यवासांसि युष्माभ्यां नमः अद्यः कौशिका पुत्राः पितृपितामह प्रपितामहाः मुक्तिप्रसाद लीलाम्बर कमलकान्त सर्वाणः नान्दिमुखाः अभ्युदयश्राद्धे एतानि अर्चनविधौ गन्धपुष्पाक्षत धूपदीप नैवेद्य ताम्बूलैक्यो पवित्रद्रव्यभासांसि युष्माभ्यां नमः अद्यः घृतकौशिका पुत्रा मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहाः चिन्तामणि तथा ब्राह्मण समितिले सिनाको बाहिर बाहिर जाउँ छ अद्यः पूर्वोक्तः सङ्कल्पः सिद्धिरस्तु कौशिका गोत्राणां मातृपितामही प्रपितामहीनां मित्रकुमारी रुक्मिणी भवानी गंगा देवीनां नान्दिमुखीनां तथा कौशिका गोत्राणां मातामह पितामहानां मुक्तिप्रसाद लीलाम्बर कमलकान्त सर्वनां नान्दिमुखानां तथा घृतकौशिका गोत्राणां मातामह प्रमातामह वृद्धप्रमातामहानां चिन्तामणि तथा यथा सर्वनां
नानां नासिकानां सर्वसर्वसिद्धियो वसु सत्य संकेतेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो इदं अन्नं सकलं सुमस्तरं नमः कौशिक गोत्रेभ्य पितृपितामह प्रपितामहेभ्य मुक्ति प्रसाद लीलाम्बर कमलकान्त शर्माभ्य नान्दिमुखेभ्य अभिव्यक्ति श्राद्धे इदम् अन्नं सजलं सुपस्करं युष्माभ्यं वो नमः कौशिक गोत्रेभ्य मातामह प्रमातामह प्रमातामहेभ्य चिंतामणि तथा शर्माभ्य शपथेभ्य समर्पितेभ्यो अनुरागेभ्य आवाला बोला यो सबै काला बोला छोटे भाई निकालते हैं पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायभ्यं करोति ॐ पुण्डरीकाक्षं
ओम पृथ्वी त्वयादिताः देवी त्वं विश्वनाथिता त्वं तुहारे मां नित्यं पवित्रं पुरुषासनम् आधार शक्ति ओम पृथ्वी पूजा ओम पृथ्वी त्वयादिता लोका देवी त्वं विश्वनाथिता त्वं तुहारे मां नित्यं पवित्रं पुरुषासनम् आधार शक्ति नमः कमला समाय नमः पृथ्वी नमः राय कर देर में राव राय राय शंकर यसो फुल फल दुगो लिएर यसो इष्ट देवता कुल देवतालाई सम्झिँदा हात जोडेर द्वादशैतानि नामानि फले त्रियादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्ते मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाख्या मङ्गलाय तनमहि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावरं चन्द्रवरं तदेव विद्यावरं दैववरं तदेव लक्ष्मीपते जङ्घ्रेणं स्मरामि तावस्तेषां जयं तेषां कुतस्तेषां पराजय तेषां विन्दिवरं श्यामोदयस्तो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृतवैत्रपाणो धनुधरः वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगन्निताय आनन्दनाय पुण्यज्ञाय पदभुजां करोमि तावत्त्वं सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो सुवर्धो भव ध्यानमावाहनं दीपस्तनारायणाय नमः अब क्रमशः से ध्यान पूजा सुरु त्यो चढाउनु जानु जोडा पुष चढाउनु पाइन्छ है यो इदम आसनं दीपस्तनारायणाय नमः उद्यामस्तु हो इदम पाद्यं दीपस्तनारायणाय नमः ये सर्गः दीपस्तनारायणाय नमः इदम आचमनीयं जलं दीपस्तनारायणाय नमः पंचामृतस्नानं दीपस्तनारायणाय नमः पंचामृतस्नानं दीपस्तनारायणाय नमः पूजा सुरु ओम कृष्णदेवे कृष्णवन्नी कलिराविवेशं वैश्वानरः सा विष्णुवन्नी सर्वदेवा सर्गस्पात्तनत्तं मानवस्तुताय सह अनि फुलराजुडो पूजा सकिने नमस्तुनान्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाश्चरपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः कर्मचक्रे नमः दीपस्तनारायणाय नमः Sorry.
मंडपे आवाहितेभ्यो स्थापितेभ्यो पूजितेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमो नमः अगमया देवस्तास्तं पुरतस्तवान् सेनमे सबलाभां सेवयोग्यमनि मराठी कला दुनिया गोविंदाय नमो नमः हिरण्येन सवितारतेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नः दशकुल्यराजः आदित्यार्याप्तेयः पूर्वोक्त संकल्प सिद्धिरातो कौशिक गुत्रात्रि प्रवरा मीनराशि चंद्रकांत सर्वाहं सपरिवारोऽहं क्रियमाणः परिश्यमाणस्य कर्मणः भो ब्राह्मणः भन्वला ओम पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो ओम पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं तुमारे वदनाः पुरान्तो मनसा धियः पुरान्तो विश्वाभूतानि जातवेदः पुरीमिमः पूर्वोक्त संकल्पादिरातो कौशिक रुद्रात्रि प्रवरा मीनराशि चंद्रकांत सर्वाहं सपरिवारोऽहं मह्यं सकुटुम्बिनी पुण्यजनान् नमस्कुर्माणाय श्रीवत्नमोपेक्षमाणाय क्रियमाणा करिष्यमाणा अस्मै कर्मणि भो ब्राह्मणाः मन्वला ओम स्वस्ति नो वृद्धश्रवाः सुतेनः विश्ववेदाः स्वसेन साक्षो हरिष्ठनेमिः सुतेनो मृयात्मदृजानातु पूर्वोक्ता संकल्पसिद्धिरास्तो कौशिक रुद्रात्रि प्रवरा मीनराशि चंद्रकांत सर्वाहं सपरिवारोऽहं क्रियमाणा करिष्यमाणास्य कर्मणः भो ब्राह्मणाः ओम ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो ओम ऋद्धिं भवन्तो मृजन्तां ओम मा सत्रस्य ऋद्धिरस्य धर्म ज्योतिरमृता वो मा अद्यारुहा पितामह देवान् सत्योतिः पूर्वोक्त संकल्प सिद्धिरास्तो कौशिक रुद्रात्रि प्रवरा मीनराशि चंद्रकांत सर्वाहं सपरिवारोऽहं क्रियमाणा करिष्यमाणस्य कर्मणः भो ब्राह्मणाः ओम ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो ओम ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो ओम ऋद्धां ओम माजालिचन्द्रमाधिपत्यं च मे मन्त्रं च मे वाम च मे वचमे जिह्वा च मे वरिणा च मे प्रतिमा च मे परिचिमा च मे राजिता च मे वृद्धा प्रदेशमे गतेन बन्धामा पूर्वोक्त संकल्प सिद्धिरास्तो कौशिक रुद्रात्रि प्रवरा मीनराशि चंद्रकांत सर्वाहं सपरिवारोऽहं क्रियमाणा करिष्यमाणास्य कर्मणः भो ब्राह्मणाः ओम कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तो ओम कल्याणं ओम कल्याणं ओम कल्याणं ओम विभागं कल्याणं सुत्राय ताजाय प्रियो देवानां तपनाय दातुर्या भूया समयम्मे कामः समृद्धता मुपमादो नमदो पूर्वोक्त संकल्प सिद्धिरास्तो कौशिक रुद्रात्रि प्रवरा मीनराशि चंद्रकांत सर्वाहं सपरिवारोऽहं क्रियमाणा करिष्यमाणास्य कर्मणः भो ब्राह्मणाः ओम शान्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो वेदगम्बो फलचारुवर्जनं शोकविनाशकारकं विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नारायणाय नमः अथर्वलाई फुल दिनु gue. अनि पहिला शिवजी बुझाएर
हे गौरी सपिना कपाली ससं कमले समाधिरूढा देवादिदेवे समया यसो शिवजीको पश्चिमपट्टि नन्दीश्वरलाई सम्झेर ओम नन्दीश्वराय नमः यसो भैरवलाई सम्झेर ओम वीरभद्राय नमः सर्पलाई सम्झेर ओम सर्पेभ्यो नमः उमालाई सम्झेर ओम उमाय नमः कार्तिकेय कुमारलाई सम्झेर ओम महाकार्तिकेयाय नमः कृतिमुख भैरवलाई ओम कृतिमुखाय नमः ओम गणेशाभ्यां नमः पानी छ भने केही हुन्न पानी अर्कै आयो भने मात्रै यो
हुन्छ मेरो दिन आउँछ है फेरि हजुर के हो खोइ मेगेर तिमी त्यहाँ बस्नु पर्छ हौ सर्वारिष्ट शान्तये सम्पादित उपचारैः सूर्यादि नवग्रह देवतानाम् अधिदेव प्रत्यधिदेव दिक्पाल पञ्चदशपाल क्षेत्रपाल वास्तुपुरुष सहितानाम् आदित्यादि नवग्रह देवतानां सम्पादित उपचारैः पूजनाहं करिष्ये